Орус унааларын күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө кезек ушул видеобузга келди. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Ош шаарында Жапалак унаа базарындабыз. Машина KG каналына жаңыдан кирип аткандар, сиздерге айта кетейин. Подписаться баскычын басып жазылыңыздар видеонун астында. Лайкты басып коюңуздар. Ар бир видеобузга мүмкүн болушунча комментарий жазып койгонду унутпаңыздар. 25 февраль 2024 жыл. Орус унааларын жогоруда айткандай ушул видеодо тартуулап көрсөтөбүз. Мына жерде бир аз өзгөчөлөнгөн унаадан баштасак 06 же 03 03 экен. 03 06 ушул облицовкаларын коюптур. Решетка радиатору, анан кийин ошол мындай окантовкалар фараларын. Туманниктер коюлган, бир сыйра жасалган унаа. Инжектор экен. Инжектор. Есим байланыш номери гана маалыматында турат. Сенде эмеспи? Канча деп атты билбедим. Так, эси да жок экен да бирок. Заводской кожасында экен өзүнүн отургучтары. Фаркоп бар. Басы бирок жазылбаптыр. 07-ге кайрылды берели. 2008 16 135 000 сом. Так, Нива. Нива турат бул жерде. 2005 330 000 сом. Багажниги да бар экен. Да бир Нива. Россия темир номеринде. Учеттон чыгарылган эмес. 2012 мындай рейлинг коюптур, люк дагы бар. Бир жети подножкалары, алдыңкы айнектери электро көтөргүчтүү. 450 000 сом ушул. Сатылды экен, а? Сатылды, а? Сатылды ошо. Билбедиңерби? Кетип атат окшойт. Көрүнүшү жакшы ушу. 06. 2010 07-ни көрсөтөлү 250 000 сом деп жазылып турат. 4 дөңгөлөк экен. Кышкы протекторлору жакшы болду. 160 000 бе? 160 000 дейт. 2007. Шуд эмес, одан беле. Бул 07-ни көрсөтөлү. Вложение жок, ака. 230 000 экен, а? Туурабы? Так, 06-ны көрсөтөйүн. 2106 2000 жылы чыгарылган 16 150 000 сом. В принципе, көрүнүшү жакшы. Кышкы дөңгөлөктөрдө тез арада сатылат деп жазылып турат. 2008 150 000 сом. Сиз рекламаланган астрочка берген жер кайерде эле, ака? Иш убактысы демалышсыз эртеңирен саат 14 Ош шаарынын КЗКсында. Так, 07 Россия темир номеринде 2010 140 000 сом. 105 000ге берип бересиң. Жакшы? Жакшы, 2010. СС, ПТС'тер барбы? Жокпу? Жок, же бар деп жооп бере албай калды го, же түшүнбөй калды экен. Так, Нива
Басы жазып тұрады деп ойлаппын, жоқ, жазылбапты. Договорная деп жазып қойыптыр. 41-30 0550 01 07 Раптор екен. 2011 Матчиздерге алмашу жолдары бар. 175 000 сом. Раптордың несі жақшы деймін, баяғы мұндай серьезный нәрселерге чиілі өрбейді да. 4 дөңгелегі тең жайқы, протекторлары жақсы олды. Қанша олы одады? 190 000 кен, а? Бұл 07 190 000 сом. Дөңгелектер қышқы қойылған дистерде. 2011 06 2016 190 000 сом. Dabir 06 2002 15 90 000 сом. Боло тұрған басы деп жазып қойған. 502 22 01 93 номерінде еш. Ушунун жанында ВАЗ 21 14 екен. 2006 180 000 кеми бар. Борт компьютер бар. Алдын отыруштарын жылытуысы бар. Алдын қайнектерін электрокөтөргүчтү. Мынау сатылды. Ушул сатылды. Жакшы. 2008 ушул 07 сатылып тур. Канчага кетти? 170 000 сомго. Мына сатылган Жигулинде көрүп алдыңыздар. Дагы бир 07 2009 16 260 000 сом. Кеми бар дейді. Так, ВАЗ 2106 газ бензинде 2001 200 000 сом. Нива 2011 17 алмашу жолу жок, дыйканмын дейт. 450 000 сом. Урбанды мурда да тартканбыз, да көрсөтүп коеюн. 2016 780 000 сом. Так, бул Гранта екен. Бул жерде Лада Гранта. Туманниктери бар. 2012 алмашу жолдору да бар екен. 200 000 сом. Россия темир номеринде. Кара дискаларда. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Так, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Чыканак тирегичи бар, кожаный. Так, коробка 5 штука. Гидравлика же электро? Электро болот. Жакшы. Анан алдын кайнектери электро көтөргүч экен. Так. Болду. В принципе, көрсөтүп койдук. Маалымат, негизи маалыматтарын да айта кеттик. Лада Гранта. Анан ого, мындай. Ал жакшы 07 десеңиздер, караңыздар мына. Ушул турат. Кимдер экен? Силерден эмеспи?
Так, есі көрінбейді. Маалымат қағазын көрсетіп қойын. Bir ғана есін байланыш номері тұрады. Daha bir бұл жерде ауалы жақшы 06. жылы шығарылған гидравлика деп жазып қойып тұр ғой. Қойылған ұқсайтын да. Бағасын жазған емес екен. Планшет монитор бар. Руль баяғы иномарка рульдан қойылған. Шындай 06. Так, бұл жерде Lada Priora. Отырады. Сенден бәс бе? Қанша екен? 650 мың сом номері мен дейді. Но не, бронепленка жармаштырғансыңар ғой. Да, неме болып тұрады да? Пленкаға қадалып тұрады. 2014 1.6 родная краска деп атат есі. Электрогүзгілер, алдын қайнектер электрогүтөрүштө, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Так, анан подогревта бар ба? Бар екен. Отуруштардын жылуутуусу бар. Туманниктер, планшет монитор коюлган. Жакшы. Үчтө поликтер деген. Баасы канча дедиңер? 650 мың сом. Мына номер екен да. Бұл не, сертификат мы же жөлі номері? Өзіңерден лә? Номер сон кәне бұрық. Жақшы. Машина кейзіден көрі өресін. Құрматты көрселер, бұшыны менен біз видеоызды жиынтықтайыз. Бұл видеоызды лайк басып, комментарий жазып қойын ұнытпаңыздар. Изде отқан ұнаңыздарды бұл видеодан тауып алсаңыздар, біздің YouTube парақшамызға кіріп тұрып, кеңінері ошол темаларға бөліп қойғанбыз. Сол керектүүсүн көріп алыңыздар демекчимин.